Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kaseng Khasi Students Union, pot jaot rangthong union, haka khatwai terek mentau nailar arhajar arpo, kala ujor da ki ijahar persya yu pensengan lang, wanyang ubalakam ba udai udkhot jong ka HYC halor ka jingjong kti, Kransi bat berngem mikir khat kani kaseng. Kibakan top yu Donald Stone thongni bat u Everwell Robin thongni. Katkum kakarwa balapha da General Secretary jong ka KSU Southwest Castles District. Usamla jets kam nong siet kaseng galakan no bo pencengan lang wanyang. Kumba haka por prasiteng janmet haka arpoi terek ukala lengkot arhajar arpo. Ulak takti bat berngem yu Donald Stone thongni. Henry haka takapor la shuya sok no tang da kaktian. Henry uni upen sengan sa sisien biang haka khandai terek mentau nailar arhajar arpo haka jingbu ai khau yang ula kanroi bak takti sa yau Everwell Robin thongni. Bat om tang kata Henry ula berngem ru ban shim ya kajing em jong Robin. Ka KSU kala kenno ba uni upen sengan udai ru ubreu ba jumrian ban thau jing klumar hasnong hathau man nakapor. Nang tau jupi hon ya ka KSU pot jaot rangthong unit namar kadai ke baju treasure ham hapo snong ban rat dingkhong yi jing sneu hapo ka snong. Kumta halor kani ki ijahar ka KSU kala dawa ban pensitom bat ke mardor ya uniu riu baman ubala shim kabu ya ke jing ngap jarjar boro sikato jongkit khot keseng namar kim kwa ban poi se ka basniu para khasi ka jing sim kabu jong pensengan ka dai namar ba kini ki arngot ki samla kim kwa ban penjrong yi kini ki jingja ke balong penban kum ban penslor yu ban shim kabu arsian arwan